tukluking 2,000 night patrollers ing nilarganing Police Regional Office 3 ing Central Luzon. Ayon ang report ng Patricia Mamango. Pepakalatsaing Police Regional Office 3 o PRO3 migit a 2,000 night patrollers king Central Luzon bilang parte ning kampanya laban king kriminalidad. Ing takbangay ti makatukiya king direktiba ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. at utos ng PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Agpang kang Police Brigadier General Jean Fajardo, Regional Director ng PRO3, kapag nasana niting pasik na nga ning seguridad ay wasan ning krimen at siguraduan ing presensya da rin kapulisan lakwas na kareng mataong lugal. Manibat May 28, dineploy lareng patroller kareng urban centers, kabisera dareng lalawigan, commercial na distrito at transport terminals. Kabilang kareti reng maneuver forces, ibat kareng Police Provincial Office at Regional Mobile Force Battalion. Makatutok lareng night patrol king pamamya seguridad kareng magbiyahi at maging kareng residente balang bengi. Gagamit yung PRO3 crime mapping, time-based analysis at predictive tools para king mas epektibong pamagpatupad ning operasyon. Sinigurado namang Police Brigadier General Fajardo na manatiling maka-alerto lareng kapulisan king mabilog a rehiyon bang apanatili ing kapayapan at kaligtasan ning publiko. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.